Idemo legende za serijal Svirenje kurcu, devojka i prvi sastanak, da li prdnuti ili ne. Ups, Lele Jaga je ispustio počelo snimanje. Bez obzira na prdež legende, to je normalna i prirodna ljudska potreba. Lupite jedan like i subscribe na moj Balkan YouTube kanal, epskulirska poljoprivredna erotika takođe. Bacite sub na moj glavni YouTube, LP Fun and Games. I možda pređemo na moju pesmicu legende. Pa kaže ovako, znači, devojka i prvi sastanak, da li prdnuti ili ne. Znači, moje umotvorine kroz rimu legende moje lepe i drage. Kaže, kad smo na prvi sastanak dušo bili, mene je trema obuzela, a u crevo debela prdeška me zasela. Ja ga stiskam i stomak grčim, da se s prdeži iz gaćine istrčim. Jel nema smisla, jebi ga će, kaže, gle ga seljak prdi ko konj, iako ne zna da je moj gas mio miris i da nije vonji. Pa šta fali, jebi ga, ko da žene ne prde, maj dama kad prdne, jest da se ne čuje, ali diskretno guzicom mrdne. Ne treba isfolirano ljubavi biti i taj iskreni prdež skriti. Jel gasovi odstranjuju štetne materije iz tela i što češće prdimo, guzica nam je sve manje debela. Bilo da si žensko ili muško, gas je definitivno pravi spas za sve nas. Jest da poneki bude toliko mirisan da i zidovi od sobe upiju pa mora da se kreči, ali svaki prdež uvijek dušu i telo leči. Legende moje, idemo naravno u duhu ovog klipa, jebi ga. Mnogo kratke i glupe vice. Pa kaže ovako, jebi ga. Kaže, jedna apsolutno neatraktivna, ružna i debela žena ulazi u robnu kuću s dvoje deci i dere se baš urla na decu, katastrofa. Čovek na ulazu i kaže, dobro jutro gospođo, imate divnu decu, da li su blizanci? A debela ružna žena prestane da viče, naljuti se i podigne nos i odgovori tom čoveku onako drsko. Naravno da nisu, pa zar ne vidiš? Stariji ima 9, a mlađi 7 godina, zašto misliš da su blizanci? Zar izgledaju isto? Ne, nikako, gospođo, samo ne mogu da verujem da je neko spavao s vama 2 puta. Ultra vrh frendovi. I sad sin kaže tatku oko. Tata, da li je istina što pišu u novinama da Facebook zaglupljuje ljude? A tata mu odgovara, šta? VTF, OMG, JBT, LOL. Uopšte nije istina, jevi. Kaže, ja mislim da je užas voziti i piti, sav se isprolevam kad menjam brzine na menjači, jevi ga. I šta je to, frendovi moji, teško, jevi ga, 1000 kila, leti i peva. Da li možda znate? Pa to su 2 vrapca, jevi ga, od po 500 kila. Ej, sad javno na kože stok, kaže, učiteljica dala malom perici keca iz seksualnog vaspitanja. Vraća se ono na mesto ljuti, kaže svom drugaru. Osvetit ćemo se me i njoj. Ja ću da ju dignem suknju, a ti šutni u muda. Baš je naučio seksualno vaspitanje, frendovi. I legende, to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno jedan like. Subscribe na moj Balkan YouTube. Također lupite subscribe na moj LP Fun and Games YouTube. I da ne zaboravimo, zapratite me na Trovu. Moj kanal je Trubaduri, znači trovo.live Trubaduri. Jedan follow legende, streamujemo skoro svaki dan. Živi i meni bili zdravi, pa se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav, carevi i carice. Ćos!